Siasa cia kumeneria utongeria bwa ngavana KAWIRA mwangaza ni cionekete kurura mutakiri Maromba ya kurombera Meru amuna muciĩ mututi Daniel Sniper ya kubwithikirite kienine kia kinoru mwaria kiaria nonekete nende kuolota ngavana KAWIRA akiwa kombekari na njara kirikuo ke Sniper baingi bo bawite batikira mwanka Sniper one KIOTO bakiwa kinya batenderwo bwanwa nini mwanka mantu ethire yekinyanira mutugikare ayana ribotie kila andu tekarokeria maisha yakwa na kila andu tekarenda twendana nabo na njira beta ntikaroeta eta teka WhatsApp group ira one kila andu ba comment ukona muntu inkomatemu imakani rongo menya de ko address anishwe muntu orai na muntu akwite agitwa Rome agaitwa Rome agaitwa Medho agekirwa muthanga akameria muthanga and then you comment nyaure wangu kwete otomba kugitate kucomment. Migambo ya spika wa mbunge ya Meru Ayubu Bondi akerekere kiatho kia Maromba ja kurombera mututigi Daniel Benandi wijikeneta Sniper na kinya ja kurombera kaunti ya Meru aria atongeria baingi bage siasa bakuthurene kienine kia kinoru na atongeria bani nkatho kirirwangirwa nthikeri no thuji ni aria bakinyetie gambara Sniper kuona KIOTO kiawe. Nitauliza ni kwamba waharakishe kama kuna mtu yoyote amebaki kwa wale ambao wameshikwa pia wao watiwe mbaroni, akiwe ni nani ama awe ni nani, baka familia ya Sniper wapate justice. Urethero munene urethero munini kethero usika na manto yake kwa kia Sniper utena aroka hai ndino tugekirwa mpine. Naomba tuwe na subra na tuangazie vivyo hivyo tukiwaunga DCI mkono 100% mpaka haki itendeke ya Sniper. Nande atongeria kathumba bethira bakiariria antu barabata no bethirite bakigwatwa baringithanitwe na gambara kumuraga Sniper na bamwe bare bamurujwa ngabana wa Meru KAWIRA mwangaza atongeria banande bethira bakimurotithiria kiara na kumuritira kathangu thio otongo tu mainya muntu akwetore akurira irago KAWIRA no ntangira irago KAWIRA no kampe irago aimogoloki na tuga okeja kuona nkule ikamotene kwena muntu omitithitio thaici itokugwa kwe antu bange baba nini na ubagwati endi tokwenda kumenya owo gwatire nkuru ekenda yomba guitia no Watu wote wameshikwa lakini the actor orote kuya mwene gebindi atera watwa mwene gebindi noyo na mwene gebindi oyo sore ko thira mwanka utore scene of crime ne the governor's residence na tunataka serikali ya Kenya kwanza itushikie muuaji tusafishe Meru County. Tengomba kwethwa mwana ku na gwati na wethwa gogota ejanire instructions za Sniper horawe. Otomba kwethwa chief of staff okwigo na rarĩtie ari aimete muromo ya chambucha ethwa gogwe na no wekanda ya reku na no gogwe uga na rogeta everende na wethwa gogote ku Ekeja kwethera mwana wa ngavana ari Christina na narua na ikerwe kotini no motomete tengina gavana te mwere weta resident rwari scene of crime itogomiani ala muntu oroerwe muthanga yora meretherwe iwakaburu ciegera wau na igoro nyuma ya murungamiri wa ritingugi obisini ya ngabana mwangaza nchamba mbithi guchumbire na kugo gwatani bora bukuthithika ja Meru bethire bakirwa migambo jina ndege chokwa kuri antondo ni tuko TV ne bakiuga ndisi ya karagwata na ngari tena namba nduga ndisi ya ngari ni chije nyinge aitena namba ona tirakta cia kwenda chije nambuge it is a time Meru tuanze kubeba ujinga hiyo ujinga ishe kabisa. Justice for Sniper, justice for our community. Karabangi naomba kuwapewe notice serikali lirabete kwa arrestwa kinyama kwenda kwa imonki
kama ekora ele monki yo ambiro bakinyela imodutera bakinyela no to tembe akwa wewe notice idirikare koko wa notice idirikare koyo ibaya neta notice baita kura sniper onto bakwenda notice kwa watu ne ora na makosa awatwe kede Subaru kede tractor ambigirwa no wira tractor anto bawatwe baikwenara atongeria bana nde baduga kira bakwenda ninga bana mwangaza gukuru tongerie ne ni unto anto bakwe monone baringitheno na ikugeke ga sniper bakyuga batiko butangwe kana mwinge jo mukure gitene keu ogwo gweti no rekotin ogwe mwaro nyakwe mutano nyakwe mwanoku osoka kuruga makairo tongeria antu bamero boka gitapia boka uma. Afadhali kaunti yetu ikae bila kiongozi, tuondoe wauaji. How can you lead people you are killing at will? Is it possible? Is it practically possible to lead people you are murdering at will? So wakati imefika, you either resign ama tukutoe. Mambo ni mbi na ya tatu wende huko wengine wanaenda. Bunge ya Senate na etatigirwa na nyuma. When the first and the second impeachment were done, President William Ruto came in public and said that he saved KAWIRA Mwangaza. This time round, please, President, save the people of Meru. Shinda ambayo tulionayo Meru, na nizungumzia hapo kwa lugha ya Kiswahili, ikaja kuwa kwamba the house of shame, that house of greed called the Senate, a house of shame, a house of greed, aingeturudishia ugonjwa huu Meru, atungekuwa hapa. And we are ashamed that institution in Kenya, which is supposed to safeguard the interests of the people of Kenya, succumbed to a few coins, a few cents. Mudiene MP wa bure mugambire ndikiri Antonia bunge bamero edra kirito gambi bwawe. The sacrifice muntu tena evidence lakini tuiteni ajo na jaga kinya rende gitere usuni tuwetekania loi kirango nda tuma na kajuka mwe ora twirero imapasa na relevant betu Meru etetue kaore tuire kaire mbere Meru no mwanka etuike Meru na heshimiwe ibadu tungatore ya Meru na ndobonde balaba kumandeni kama ya Meru kuma kenoruge shigombunge keno dhimenti nke report ratito shawero juma reakwa rieto ni motuge kar